Reka dusome ijambo ry'Imana hano muri Nehemiya 1:4. Haravuze ngo maze kumva iyo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye, niyiriza ubusa ndasenga imbere y'Imana y'ijuru nti ndakwinginze Uwiteka Mana nyiri ijuru, Mana nkuru itera ubwoba, inkomera isezerano imbaraga zawe. Amen. Iri ni ijambo tugiye kuganira hano mu gitabo ca Nehemiya. Tugiye kuganira hejuru yo kubaza amakuru. Turaganira hejuru y'ukuntu Nehemiya yabajije amakuru y'iwabo. Turebe ibintu bitatu Nehemiya yakoze by'ingenzi kugira ngo tubiganireho mu minota mikeya. Katubaheze kaze inshuti n'abavandimwe bakomeje kudukurikirana, komenti zanyu, share na like tukomeje kuzishimira cyane ku nkunga nziza mukomeje kudutera mudukurikirana kugira ngo tugende tuganira umunsi ku wundi hejuru y'ijambo ry'Imana. Mbahaye kaze mwese aho muherereye kugira ngo mwegere mu ijambo ry'Imana. Ijambo dusomye riri mu gitabo ca Nehemiya. Iri jambo ni ijambo ry'akababaro yaragize. Hari amagambo nkane tugomba kuganiramo. Ijambo rya mbere tugomba kuganira, turaganira hejuru yo kubaza amakuru y'iwabo. Icatumye Nehemiya abaza amakuru, kandi ico gihe Nehemiya yari mu ngoro y'umwami, yakoraga mu bwami, iwe yarabayeho neza. Maregere nubwo yari mu bunyage, ariko yari afite umunezero, yari ameze neza nubwo yari mu gihugu kitari cabo. Ariko yaje kubabazwa cyane n'inkuru zivugwa mu gihugu c'iwabo, kuko iwabo hari harabaye amatongo, abantu amarembo yarasenyutse, abantu babayeho nabi, biramubabaza nubwo yararaho yiwe yarari, ariko iwe byaramubabaje cyane. Nehemiya yafashe ibintu bitatu by'ingenzi tuza kuganiraho kugira ngo tuze kubiganira twumve icamuteye gukora ico kintu. Nehemiya ijambo rya mbere yabanje kubaza amakuru y'iwabo. Umukristo w'ukuri cyangwa se umukristo ushaka kumenya ijuru azabanza akabaza amakuru y'ijuru. Kurya amakuru niyo aza guheza ubuzima bwaho ushaka kugera kandi utarahagera. Ukurusha kumenya amakuru abakurusha kumenya iyo ashaka kuja. Ni ukuvuga ngo tugomba kubanza kumenya amakuru y'ijuru, tukamenya uwo dukorera, tukamenya ico dukora, tukamenya aho tuzaba. Ubuzima bwiza ubanza kumenya amakuru y'aho hantu. Nehemiya ikintu ca mbere yabanje gukora, yabanje kuja kubaza amakuru mbere y'ibindi bintu byose. Mbere y'uko usenga, mbere y'uko ukora, mbere y'uko wiyiriza, mbere y'uko ukorera Imana, uzoza ubanza ubaza amakuru. Amakuru iyo wabaje kumenya amakuru aza kumenyekanisha aho ushaka kuja no kukumenya, noneho ukayakompare n'amakuru yawe ufite naho uburi. Nehemiya yarirukanse abaza amakuru. Muratwihanganira mu gihugu mbeho nyinshi, hari umuyaga, araza kumvikana mu rusaku, ariko muri Canada muri iki gihe harakonje cyane, muraza kubyihanganira. Nehemiya yabanjije abaza amakuru. Tubanza tubaza amakuru y'ico tugiye gukora, tubaza amakuru y'aho tugiye kuja, tubaza amakuru y'ijuru. Ijambo rigira kabiri yakoze, yasenze Imana. Amaze kumva amakuru, nta yindi reaction ya kabiri uyu mukristo agomba gukora ni ugusenga. Gusenga nibwo buzima, nizo mbaraga, niyo ntwaro, nirwo rugamba turwanisha, nizo mbaraga zacu, ni ugusenga Imana. Arirukanka asenga Imana. Ijambo rigira gatatu yakoze, yarubatse. Amaze gusenga yafashe umugambi wo kuja kubaka, aragenda arubaka. Mu kubaka kwa Nehemiya hari ibintu bitatu yakoze. Ibintu bibiri yabanje gukora, yubatse afite yariko asenga kandi ahayubaka. Mu kubaka kwiwe yarafite intwaro, agasubira akubakisha ukuboko kumwe, ukundi kwari gufite intwaro. Ni ukuvuga ngo muri kino gihe uri mu kwirukanka ukaja gukorera Imana. Iyo ukoreye Imana nta ntwaro witwajije amasengesho
wa murimo uhokora uzuba imfabusa, satani azawurwanya akawunesha. Ariko nimba ugiye gukorera Imana, korera Imana ufite n'intwaro ku ruhande y'amasengesho. Uzoza ubanza usenge ubone kuja kurwana cyangwa se ku murimo ufite gukora. Ijambo rigira kane Nehemiya yakoze, yashizeho amarembo. Akimara gushiraho amarembo, akimara kuzuza umurimo, amarembo yujuje, yashizeho abarinzi. Umurimo wose uzakora, akazi kose uzakora, uzagashiraho amarembo, kuko irembo niryo ugomba. Irembo ry'umukristo tuvuga ni ibikorwa by'umuntu, kuko imirimo ukora niyo marembo yawe Imana izi kureberamo. Dorokasi yari umugore nk'abandi, ariko amarembo yiwe Imana yamurebemo ni ukureba abapfakazi n'imfubyi, no gudodera abadafite umwenda. Ni imirimo myiza, niyo marembo Dorokasi yari yarashizeho. Umukristo udafite amarembo ni umukristo ukora ibikorwa ntashiraho amarembo, wakora ibintu nko mu kajagari. Ijambo rigira kane, yashizeho abarinzi. Abarinzi Bibiliya ivuga n'abarinzi, ugomba kubanza kumenya ko umwanzi wawe ubanza kugira n'umwanzi ukubuza gukora ibyiza. Umwanzi wa kabiri n'umwanzi ukwiba igihe cyawe. Iyo ubonye umwanzi akwibye igihe, ukabura igihe cyo gusenga, ukabura igihe cyo gukorera Imana, ukabura igihe cyo kuyivugira, ukabura igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana, uwo niwo mwanzi, uwo niwo Senebarati dufite muri kino gihe. Uwo niwe mwanzi uzutwiba ibyiza kugira ngo atuheze igihe, akakugira bize cyane, akakwiba umwanya, akakwiba igihe cyawe, akakwiba ubutunzi bwawe, ukabona ubukene bw'umubiri, ntubone ubukene bwo mu mutima cyangwa bwo mu nzu y'Imana, ugahorana ubukene bw'iwawe, ntugire ubukene bwo gufasha abandi. Umwanzi abaha kwiba ikintu gikomeye. Uwo niwe Senebarati dufite muri kino gihe. Tugomba kwita cyane ku marembo yacu, hanyuma dushireho n'abarinzi. Iyo umaze gukora rero, ugakora, uza wirukanka ugashiraho abarinzi, ugashiraho abazamu. Abazamu ni ibikorwa byiza, ni amasengesho. Kurya amasengesho azaturinda ibintu byinshi. Umuzamu w'ubugingo bwawe ni amasengesho, umuzamu w'ibikorwa byawe ni amasengesho, umuzamu w'urugo rwawe ni amasengesho, umuzamu w'ubuzima bwawe ni ibikorwa byiza bikurikiranye n'amasengesho. Ugira ibihe byiza, turabakunze cyane kandi dukomeje kubana namwe. Ejo tuzaganira ku ijambo rivuga ngo kubera iki dukorera Imana, inyungu zirindwi ziva mu gukorera Imana n'akamaro kava mu gukorera Imana, nico twokura mu gukorera Imana. Ugira ibihe byiza, turabakunda cyane. Shalom shalom.